wakati wa Sodoma na Gomora na huu wakati wa Nuhu na safina yake, kuonekane Nuhu mtu mzima mwenye miaka zaidi ya 700 na kitu, aonekane yeye kuwa mwema pamoja na wake za watoto wake na watoto wake, na hiki kipindi cha Lut pamoja na watoto wake ambao pia alilala nao, waonekane wawe ni wema. Angali katika jamii hizo kunaonekana kabisa kwamba walikuweko watoto wengine wadogo, miezi 6, mwaka mmoja, miaka 3, 4, ambao Mungu anasema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Wanaonekana nao kukumbwa na majanga ya kuangamizwa na Mungu kwa wakati huo, alafu anasamehewa Nuhu pamoja na mabinti zake. Unaona? Sasa concept yangu ni kama ni kweli Mungu ndiye aliangamiza hii, kama ni kweli ni Mungu ndiye alifanya ili angamizo la kipindi cha Nuhu na kipindi cha Sodoma na Gomora, swali langu ni moja, kwa nini aliwaua watoto wadogo ambao hawana hatia na kimaandiko tunawajua hawana dhambi? Kwa nini aliwaua? Yeah.